саламатсыздарбы, урматтуу нарын элим жана ушул мен урматтап сыйлаган устатым Темиркул агай, сиздердин бүгүнкү Мирлан агайымдын жана сиздин чыгармачылык кечеңиздер менен чын жүрөктөн куттуктайм. Агайым мени балапан кезимден музыка дүйнөсүнө тарбиялап, мен кайсыл жака барсам дагы ушул аккордеонун көтөрүп алып жанымда жүрүп, ийгиликтеримдин түзүлүшүнө, ийгиликтеримдин көтөрүлүшүнө өбөлгө түзгөн ушул мына Темиркул агайым жана Мирлан агайым. Мынакей азыр сиздер тыңдаган жаз аттуу чыгармадагы ушул Темиркул агайым менен кошо кесилип ушул агайымдын арты менен чыккан. Сизге чоң таасир этем агайым. Чоң рахмат. Ana kançaları. Benim kişiliklerim tutalım. Tayyip'e gelmeyi geçelim. Bu çok premisiken Tayyip'imden ordun basattıkan benim apap kaymar aldım. Arvalım. Benim sevdiğim olsun. Agay Hüseyin Kanday uçurduğumuz kanalında. Yine bayağı kanal. Alçapılı. Akmaral hepimize kızım. Elimizden memanlar hazır. Çakılgan konaklarımızdan konsertimizin görmanları, meymanların arasından tutuklu söz